GH Media journalist and Dean Ebebeto Egase Priscilla Chika awadi infinishia edrunomian 23 years. I just say for couple of days after wo for ekoko hu ye na ye nua be wa ye nyame edia baby okoko wu da ye nso na say eye hotel no enam so ema dodo na esusu se wone abaye bia ne din ede Natasha na ekoko pie mu ewo hotel hono enti wo mo esusu se ebeye ne yonko no na no free access for asasi so binu susu say na oye lesbian and that day ebusian for updates about de afa ensem no ehuna na de ebubo de eba na say de ye tete na de na che say ade no emu rem papa na nsa na bebo de era ensem no na me kan mo say ocha de herbal center and so ya sen ema ye de dwumedie no eba ebebe so mobrene agrebia ocha de say diabetes na etete we ye chiche yare low sperm count oba wontimi enwo odepoa eto so de keka huhu de ne enikan so ade nyina no nyame ama na hodin a otimi edi tu sa no mani nyina ase eno nti sa odofo bibi sei ha wodi a na ene fa ne number e wo screen no eso na ene no endi enkita ho se de se na fata ne abo edi ewra ensem no emu no na ebusiafo ene de yi ensem ababa piemu edi efa Priscilla Shiga ne ensem no eho anase ni gbo no eho no ene esem eya abaya Natasha chese dodo na susu se wono na eye suspect awonu na chese wokun eye Priscilla edi efri at34 asasi eso esanse me boso me no wono na a call hotel honum ekoko buki ye hours later okoko ye Priscilla enso so ebebeka eye ehu na ye CCTV footage as say ababeto abonti echemu bra abaya no apie metre Natasha no apie although says it's not confirmed because awofo no eba ye no na wo mo echemu ese ye boba mania abaya ni di tia hotel no edian na ewo so eye different na ne nua ba pe ye perpetual so edi tumo sa number krona na ye bitia mobile man nkwa no ni nua Priscilla e their friend pain that was May early May e brand phone e yira ye no nti na say ye hunu say abaya ni din e de ye Natasha anase enye Natasha but the bebeto abontin adugo na enim ne say wo ye Natasha na enchemu e ba abontin a che CCTV footage e ka ho ene say ye abra Natasha yi apm e de every hotel room e hono mo no na Priscilla atade a wode eba ye no odi ewura hotel ho na che say enumum e na Natasha ne edi pie ye edi free hotel ho e na eye backpack bag ma ye de boy chi bi dia ye say laptop form ni ebi a so timi de onioma ehyimu no no Priscilla eba hotel ho na che say eno e na e ka no abra Natasha apie edi free hotel ho no na che say wo no so no after say wo share Priscilla atade ewie ye no wo san so efa sa bag no e de bonachi a wodi efri hotel honum apie ye enti eno na ema empenifo ejina so ekase na che say abaya no na wonim de wo ye anase ono a na ebetimi abase okunu edi efri atasefo asasi eso sasa ebra wo pie no kropon enya de say woja key no de ebre wo mo na wo mo ewo honum say o ebia me pie me kwa banti keys ni enie wo lock ye any keys no ye de ekan ho esanso edi epie yeto se wo mu se adabi abaye ye pie ensusu obi eni wono mu a waye de waba inside and wonu amu nsusu no ensanso embaye ntie no na ma management na wo mo ewo hono no ye o magen se na fake ye wo mo enfankonko bie enhwa te so mo koye na Priscilla eda a pool of blood emu a se kan kwampo na na cheta na se nyoma a wo nsusu se ye de ewo no no eka eye ehu ebi na ti abusuafo say no also say ehwehwemu ekoso se de midi kan eka ye ama eye public relation officer at the Accra Regional Police Command Deputy Superintendent of the Police DSP Fiatenge at the Samaba Betu Ejana wo chuma na chese ye bibia chese baby a wo mo LOG in no nyoma den akoso e wo hono benti say wo mo aloke sa hotel room hono room number wo mo ekokology in wo mo aloke investigation eko eso ewo ehonu enti de befrimu de ababia no wo mo de baba ababesom tiefo ama obi anso so ehu de eko eso na abusiafo
Again na ebetimi abani peti mo se obi onu obi odi obi ewura eye hotel na de obi akobia ye bi na se upia adenti na won hye wa watade a wodi ewura ho no na wo pie no nipa na wo kokofa no eba the second person na wodi ni room no no mum atade e na wo hye onu ni mum bag a wo ba na ebo no no eno na wo sa de boy ye edi epiye den na ye Natasha yi o dwen ye no nti e ma ni tu sa anamo no wo ye sa se de be ya nipa de baba so oh Priscilla onu na ewura mu enti onu na epie enti na Rebecca Natasha e wo ho ana den like adwen be na ba ni ti ma no nti no e ma ni tu ye sa anamo no enti so ye betimi agina we enko eso etimi de akase Natasha no onim ni wonu ehu ebi because of how our dressing edi appear ya because of CCTV footage aba banti aba clarify ama ye hu za atade a Priscilla di ewura mu no e no wono Natasha edi appear no nti ebetimi de agina so akase wo ye suspect anase wono e na create anase wa plot eku eye Priscilla edi afri atasefo asasi so na say ye sa pa de e na nipa ede ya na ye gin wasasi eso enti wuku ni a na de wo hwehwe no won saka ana de ye wo de no na aba so woni bibi ye che wo enu nti na wuyi na firi wo no ma na wuyi na firi na enu nti no de wonim ye no ababa babedi eye wakache ana ebusuafo de ekoso yi ene de ye titie ene de ye huni wade nchefa ensem yi ehu no ene say fabra ebebetu edwai e wo too much GH comment section na like videos na share e wo other social media platform na too much ye need nsem na chidi bepie e de efiri mu ababia no so ye de beba aba somo na medi mo esi en media ene ekia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makram